As a church, we are not called to settle or sleep or stagnate. Hantay dapat kakabsat nga detay agsardeng wenno agkapoy wenno ag-slow down. Dapat kakabsat agtultuloy tayo. We are called to strive, to press on, to move forward, to grow deeper, and to reach higher for the glory of God. No maipanggap ka dagiti blessings, mapnek tayo ti ito ti Apo. Ngam no maipanggap iti panagserbi tayo ti Apo, hantay kuma nga mapnek no dikat ag-strive tayo pay iti ado para iti Apo. Striving does not mean that we are working in the flesh. Nakala jelasag tayo kakabsat iti agandar. It means we are intentionally pursuing the purpose of God in every area of our church life. Aggrow tayo ti panag-worship tayo. In our walk, panagna. In our work, and even in our witness. Too many churches today are surviving but not striving. Maintaining lang ba? Kala ko mano negosyo, awanan ti plano ng rumang aypay. Okay na yon. Maintaining. You know? But praise God, bilang inyong pastor, agyaman nak iti Apo, gaputa kanayon nak nga chalchalensen ti Apo. Naragsakay mo't lang nga ti pastor yo kanayon nga chalchalensen ti Apo? When? Na-challenge sak kakabsat, idi nag-pastor's kids fellowship kami, 48 nga pastor's kids. Kat Apo, nadadagsanan nakmanan, inikanak ti burden ni Apo. Kat iso nga itangatawan, we hope to host the Northern Philippines Pastor's Kids Retreat. Kat at the 7180, I don't know where we will host them. Mabalin nga diti kapilya, mabalin nga itirwar. Siyempre, agpa-registration na tayo niyan. Mga pastor ang tatay niyan. So we'd like for them to know this is their investment for their children. Pero hindi tayo maniningil ng malaki. Just good enough. But the rest of it, as a church, ibilang tayo nga ministry tayo, nga i-uplift kan i-encourage, i-prepare dagiti pastor's kids. You never know. Nga dagiti nga anak ti pastor, isudan to agpastor, so maruno ka dagiti tatangda, isudan to ti maasahan, dagiti naganak da ka dagiti churches. And as a church, let's count it as our ministry to be a blessing to the pastor's family. Amen ba mga kapatid? Well, it so happened that your pastor is also a pastor's kid. My wife is also a pastor's kid. Our children are pastor's kids. Preacher Glenn is a pastor's kid. Ang mga anak niya, preacher's kids. Kaya, mga kapatid, we know how it feels to be a pastor's kid. Church, I'd like to encourage you, let's consider it a ministry of our church to not only be a blessing to the pastors, but to the family of the pastors. The conference tayo no next year, palubos iti Apo, baga 1,000 ton kakabsat. Ayan. And the Lord also challenged me, adamay isang pampanunuto kay Karkararag, idinaminsan nga rabi kasi deti National Baptist Day tayo, January. Okay? January. So, we hope nga by July, I will start to reach out to all of the pastors in Ilocos Norte, from Badok to Pagudpud, and perhaps the western part of Cagayan, and perhaps even Ilocos Sur. We hope to convene a National Baptist Day that will be attended by more than 1,000 delegates. Siguro 1,500 hanggang 2,000. So, we will rent the Centennial Arena. Ipalubos iti Apo. How about that? Amen? Kaya sabi ko, nagbibilang na ako. Kami pa lang sa HBBC, 500 na kami. Pwede ba natin gawin yung 500 tayo? Oo. Yung fellowship group na to, 300 sila. Ito, 300 sila. I started to count and do the math and, start to think some of the details and prepare ahead in my mind. So I know what to do and I know what to pray for. I know what to ask God for. But we hope to have that National Baptist Day purely by Ilocandia churches of Baptist churches, almost 2,000 ditan to Centennial Arena, palubos iti Apo. We hope to organize a 200 voice choir.
with the churches that participated. We hope to organize a 100 piece orchestra. Di ba? Matinding ushering ang gagawin natin dyan. Oh, at I don't know, but I will meet with the pastors and however we agree as a church, again, ibilang tayo nga ministry tayo, nga tulungan ti pan naka-i-promote, kan pan naka-uplift, iti Baptist faith ditoy Ilocanja. Which means that the churches may contribute, pero ang prayer ko po, sa National Baptist Day celebration, at the dinner, so no, 2,000 nga tao, 2,000 mo't kakabsat nga, makan, time is 80 pesos, yun yung count natin nung conference, 80 pesos per head, di makan tayo. So 2,000 time is 80, mano di jayan? 160,000 pesos. O no ti collectible tayo kadigiti churches kat 100,000, willing ba kayo atin na yung 60,000? Parang ayaw nyo. Willing ba kayo atin na yung 60,000? Amen. Hindi kayo train mag-amen, no? Pero alam ko sa puso nyo, nag-a-agree naman kayo. Pero mas magandang mag-amen kayo. Okay. So, and other things, transportation, DJ venue, I don't know how much we are going to pay for the venue. We hope to invite the congressman and the governor. We have a new governor, si Governor Cecilia Araneta. So, we hope to be able to invite them. It's a National Baptist Day. It's in the law. So they should come and address the Baptist people in Ilocos Norte bilang mga opisyales ng ating probinsya. So this will be very grand. Perhaps some of the pastors will suggest, Pastor, ag-motorcade tayo. O, di ba? Kasano, di kita awang motor na. Di, aglibot tayo. Magmagna kayo, no kaya tiyo. Di ba? But let us make this grand. Once nga naurugi tayo dito yung kakabsat, amuyo ti epekto na maboost iti moral dagiti Baptist iti Ilocanja. Dagiti aglimlim mga Baptist kunadan to, baptisakbet kunadan to. Baptisakbet rumwar danton kakabsat. So let's take that as our ministry as well. Amen? Kaya mga kapatid, we are not just, surviving and maintaining as a church. We are striving. As your pastor, God has put a lot of challenge in my heart. Burden at that. Sinishare ko sa inyo yan. And I hope we are all in this together. But in Philippians chapter 3 verse 14, it says, Philippians chapter 3 verse 14, everybody read, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kung ano DJ word nga press, it means to strive. So, kaslate la estudyante kakabsat nga strive. Hanga dete absentee student. Hanga bulakbol nga estudyante. We are striving. It means to stretch. Amen? Oo. As members, hantay ko mga i-resist kakabsat ti challenge. May stretch tayo to pursue with passion and persistence. So I'd like to challenge you today, coordinators, leaders, workers, members, young people. It's time to strive for more of God's will and God's glory. This, before the year ends, of course, marami tayong mga anniversary celebration na gagawin. We have Dingras, Vintar, Sarat, and other anniversary celebrations that we need to conduct by July and August. But we hope to inaugurate the work in Tuguegarao and even Ilocos Sur, the Lord willing, very soon. Let us stretch. Let us press forward. So iti dating nga bigat, as I close, let us unpack the word strive. Spell the word strive. Go. Okay. The word strive, mga kapatid, ay merong acrostic meaning yan ngayong umaga. Letter S, surrender to God's will. To become the church that God dreams for us, the first thing we need to do is to surrender to His will. Amen? Kuna ni Apo Jesus, Luke 22 verse 42, not my will, but thine be done. By the way, adakan nakatinag ti sang agasot itay, jay. So nga rikapon niyo kakabsat, no nakurangan sang agasot na kwartayo, ang pagplete yo, at datoy na no awan mang claim dito kakabsat, in 3 seconds, ipang ko to operingan, 3, 2, 1, okay, awan. You can come and claim this later on. Okay? So ti aramidan tayo kakabsat, isuko tayo ti biyag tayo ti Apo.
Amin nga, amoyo, basta ni Apo Diyos, adakayat na nga aramiden nga dakkel, amoyo sa pulen na surrendered lives. Yeah, surrendered lives. Every great move of God starts with people who surrender their preference. Kayat da kumadijay, ngam gapot ada pagayatan ti Apo, they're willing to sacrifice their preference. Their comforts. Di ba? Their comfort, anapay, their ambition to follow His perfect will. So, deta kakabsat ti kayat ti Apo kada tayo. Let us surrender our lives. Kunak ti Apo, Lord, ti nagidyatan di ambition kan di vision ngamin kakabsat. Di ambition, Apo, deti di kayat ko aramidon para kan ka. Di vision, Apo, no, detat kayat mong aramidon tulungan nak. So in our church, it's more of a vision. And unless we surrender our life to God, God cannot use us. Dapat isuko tayo ti biyag tayo ti Apo. Letter T stands for tenacity in trials. Tenacity in trials. Okay? Amoy ka na sa unta tenacity. Ti malagip ko, basta tenacity kakabsat, di pakpak ti aeroplano. Basta glugan ng aeroplano, tikit kita nga kanayon, di pakpak na kakabsat. Imagine to ka di panunot ko, negative, kunak. Anang arudan no matukol, di pakpak na. Di ba? Kasi nagdagsan di aeroplano, isot pang karga, tapos no aglanding kakabsat, tinakaimuntaran di ligay, di pakpak. Imagine mo, di pressure na nga, bumagsak di aeroplano, bag, kuna na nga kas jacket, timang mangsagap, mang take, DJ weight, kan pressure, kan DJ stress, DJ pakpak kakabsat. Pero look ha, hindi siya nababali. Why? It was designed to withstand intense pressure and stress. Datayo mo ta Kristiyano kakabsat, DJ pamati tayo, it was designed to withstand all trial. Isunganuhan kang agbiag kan walk by faith, kat flesh ti pairalam ti biag mo, talaga nga maabag ka, ma-discourage ka, maabag ka kakabsat. But if you walk by faith, hang ka maabag because the faith was designed to withstand any kind and all types of trials in the Christian life. So if you're going to be tenacious, if you're going to be strong, we should walk by faith, not in the flesh. Hamoy palubos nga ti negative, agitlog ta panunot mo. Kontra ang babanti sa uti Apo. Amin nga sumrek nga negatibo kan ka, counter ti word of God. Kat kunam no, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kontra di panagdandanag kan ka, kat kunam ti Apo, I will be with thee. I will not, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. You feed your faith. Haan nga DJ panunot mo nga nainlasagan, no? Isuda iti agari kan ka wenno agwurwurret ta panunot mo. If we are going to strive kakabsat, we must be tenacious. There must be tenacity in us through trials. Look at James chapter 1 verse 3. The Bible says in James chapter 1 verse number 3, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Listen to me. You have a choice to walk by faith or according to the flesh. Ulitek, when you walk in the flesh, meaning to say, no ti panunot mo, ti pinagarim kat jay lasag mo, jay human side mo kakabsat, abakan na ka, ti problema. Ngam no ti pinagarim kat jay pamati, abakam jay problema. Faith is the victory that overcomes the world. You don't need to fight problem. You don't need to have a battle with problem. You just need to stand on faith. Problems will just fall and collapse. Ulitek di jay kakabsat, hamo kailangan nga labanan ti problema. Hamo kailangan nga labanan dagiti negatibo wenno labanam di jay rigat iti panagbiag. Agbiag ka lang ti pamati. Meaning to say, let the word of God be your guide, rule your life. Okay? And problems will just melt away. Melt away. Matatalo ang problema, kapatid. Amen?
So, ti problema tayo, hanga di problema. Ti problema tayo, di pamati. So, if you're going to strive, there must be tenacity in trials. Trials are not signs to stop. They are meant to rebuild our faith. Okay? A striving church refuses to give up. Hantayo pulos nga give up kakabsat, nukasta nga umay tirigat. Agasam kakaisuna nga rigat kakabsat, tapos panawam pa iti church. Kakaisuna nga umuli tayo kakabsat, tapos panawam. Di ba? We should press on with endurance. Don't let discouragement control you. Let the Word of God control you. Ibaga man takaabay mo, hangka ngamin nga turturong tariknam ko naman. Hangka turturong tariknam. Paiturong ka ti sa uti apo. Walk by faith. Okay? Letter R in the word strive. If you are going to strive forward and move forward, we need to have responsibility in ministry. Responsibility. Kaya't nangasawan kakabsat, amin tayo dapat adda iti pakaseknan na iti trabaho ti Apo. Amoy di word nga pakaseknan. O ti opposite na awang pakialam. Dapat amin tayo adda concern. Anat maitulong ko ti ministry. Anat maitulong ko kini pastor. Amen? And we need to embrace our responsibility. Kakabsat, ag-strive tayo panagserbi tayo ti Apo. Amen? Hala nga di pa nagbasa tayong ag-strive. Trabaho. Dapat iti ministry, ag-strive tayo. You see that? Oh. And I would like to remind you, nga ti ministry kakabsat, karakter ti masapul tayo. Kanina may mga kinausap akong mga kabataan. Dahil hindi nagsasabit ng kanilang mga realization. So sabi ko, alam nyo, madali lang i-produce ang talent. Kaya hindi talent ang ating unang hinahanap dito. Character and commitment. Deta ti responsibility ti ministry ada character na kakabsat. O, kasla kuma iti business, di ba? E kat nalakat agsapul empleyado. Ngam tinarigat nga sa pulan, ti matalak nga empleyado. Ti ada character na. Ti ada commitment na. Dete napintas iti trabaho na kakabsat. Are you with me? Mayat iti ugali na, mayat ti attitude na, mayat ti kababalin na, adulatat mabaling nga alan nga trabahador, empleyado, pero manuka nga makasapol, ti empleyado nga napintas iti galad na. Sila kung makarpentero, adulatat mabaling mo nga hayran nga karpentero, correct? Nga manuka makasarak ti karpentero nga nanakam. Nga ete, alas 4 pelang agipakpaknin kasi 4:30 agawi dan. Santo umay tunubigat, alas 7 serek, 7:30 agar arudok. Tapos adapay dete, ano pangawag mo di dyan? Pag time inan. Manmanu ka makasarak ti honest kakabsat. Dagiti dumakat AM, PM, pati PM, pinirmaan ng kakabsat. Di kat orehan na sumrekan, counted nga agsweldot malaman na napirmaan dinagan ng arudan. Si nalakad agsarak lata ti trabahador kan empleyado, tinarigat tay matalek kakabsat. Iso nga dapat dito ministry tayo, ti developon tayo nga culture, hala nga dito ada talento na, nalingag tukar, nalingag kanta, nalingag sao. Dapat ada karakter na kakabsat. That should be the culture of ministry in our church. Because no awan kakabsat kunanor the Bible, confidence in an unfaithful man is like a broken tooth and a joint out and a foot out of joint. Ano kaya sa undi jay? No tinagtalkam nga tao, ket detay haan nga maasahan, DJ kanu tao nga na maasahan, kasla kanong ngipon kakabsat nga tukol. Mabalim mo ka di nga paggalgalmet kakabsat ti karnituang detag, puali-puali nga ngipon. Dinto sumurot kakabsat nga maikat. Correct. Isungan, ti pagpakita ti Biblia, ti matalek nga tao, hala nga detay, amunat agubra, no diket mayat ti ugali na. And let us develop that. I hope, dakay nga coordinators, don't misinterpret me.
I am not saying na importante talents tayo. I am not saying na importante competencies tayo. Kandigiti laing tayo. Good. Amen. But in the long run, it's character that builds the work. It's character, mga kapatid. Oh, so nga kadigita pag-ubraan nyo, as Christians, build a good character in the workplace. Tapno agbaling kayo nga asset, dagiti pag-ubraan nyo. No karpintero kayo, hangkeg taktakaw ti oras. Hangkeg pagtaktakaw landok, wen. Pampira. Agsidao, di agpaubra. Guray ka ako na, ado pelat landok dito, hindi na minsan nalawas. Awan damot, di kita landukan. Ininot, dagayam nga na panimpakilaw. Awan mo't dakas na ngayong kadamagan. Boss, kunam, masapol yung pwede gito yung landok. Awang nga rod, ay kastaya. Apay ka de, no hamo ko mamasapol kat alagon ta. Pagalad medyo balay me, uno pagtungok ko pagtungo, landok. Di ba? Be honest kakabsat, manmanok, ibagag ka da kayo. Iso nga, as a pastor, amok data nga law iti business, law iti leadership. Iso nga implement ko data kakabsat. I appreciate your talents, praise God. May contribute, takkalabanag. But if we want to have a strong ministry, we need a culture of character, a sense of responsibility, and a sense of accountability in our ministry. Are you willing to have that? Amen? Okay, very good. So marunong kakabsat, integrity in conduct. Oh, kasama na yon, na-mention ko. Integrity in conduct. Tingnan ng asawan dito, integrity kakabsat. Aya, what you see is what you get. Hanga double standard. Oh, honest tayo ti amin nga dealings tayo. Amen? Iso nga, kung kunami nga rod, digita realization nyo, haang nga dete screenshot. Kasi naglakaitan kakabsat ti agchat GPT. Agasam tag-check ti realization. Basa, kunana di unagkat, feel free to tailor it according to your need. Kunana, naspak ka na gayam. Amen. So nga, kunaga, isurat nyo, tinotebook, digita realization nyo, picture nyo, ta-submit nyo. Amoyo, kasla batit abanag deta, no pampanunutan nyo pa ikidikit, kasla nyo kasapulan nga ubraan. Diyo lang amo, I am building consistency. And if you are consistent in little things, kakabsat, I can trust you with greater things. So we need to build consistency here, kakabsat. Amen? So hanyo kumakungkunaan nga, kasapulak kadpela de gito, nagpayagak nga Kristiyano, amok de gito yan. Yes, I know, but consistency. I know in the law of leadership, the law of business, the law of leading a company, consistency is very important. Okay? Now, so marunong kakabsat, letter V in our word is strive. Vision from God. Oh, vision. Ano ka na sa unti vision? Sirmata. Hantay lang ko mga umay makigimgimong. Amin ko mga obraan tayo, ti objective na para ka DJ vision. Kasla ko negosyo, no construction. No si ka, korpintero ka, hang ka lang nga mapanagubra, nga amom jay, ambom iti aglay ti semento, ambom iti agilay ti hollow blocks. No, doon ako 200, 300. Sagpaminsan na very satisfying dito performance mo. Alam dito limagasot itangal daw. Diba? Bakit ganon? Kasi alam mo yung goal ng boss mo eh. Alam mo yung goal ng leader mo. Ganon din po sa ating church, mga kapatid. May vision tayo, may goal ang Panginoon para sa church natin. And let us not just come to church nga kaslo, may tilagat aten, agdingding agti preaching, mablesan tayo, agawid tayo. No, if you're going to strive as a church, kitam di bagim, nga pasit ka DJ goal. Naawatan nyo kakabsat, the goal is very important. Do not just come here to attend. Come here to help fulfill the goal of God for our church. Amen? Kat adult vision tayo, di share ko kada kayo itatay. Kat agpanunod ka mo na, or ti maitulong ko ka, di conference next year ko naman. Di National Baptist Day. Anat maitulong ko nga tadjay. It's a goal. Oh, DJ Siling J. Claveria.
O, ano pa eh? Aircon, solar system, solar panel, no? Solar power. Nakabsat, deti kapilyata yun. O, baka DJ ko nakada kayo nga coaster, hanga 3 years ti abutin na DJ yung kakabsat. No aming kayo, kat willing lang tapuso yo, apay, di kat pagayusan mo ti apo ti blessing tabiyag yo. Hanamot kasapulan nga, baknang kayo itakakabsat eh. Willing lang kayo ako na, Apo, I dream with my pastor. Ha, kuna ti Apo, mayat deto nga miyembro, pagayusag ti blessing ko ka deto. Baka awan pa'y makataon na damang coaster tayong kakabsat. Baka hampay nalpas ti makataon na damang helicopter tayon. O, dapay jet tayon. Amen? You see that? Oh. And lastly, last but not the least, letter E, as we strive, we need excellence in all things. Oh, deta ti mesa nga kapintasan nga standard kadigiti amin na pagtrabahuan. Excellence. Hana kahit nasawa na perfect kakabsat ngam ti excellence aggapo ngamin ijay puso. No awang king ka jay puso, hamo maaramid ti excellence. Kunana di Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily. Oh, amen? Ikit no kumagubrakat may sa restaurant para innaw ka no awang pusom. Masadot ka nga aginawa. Agbarbaragsut ka. So nga dapat kakabsat ada puso yo. So nga da kayo mo tagkangkanta ti choir, di kayo mo na kami suuta. Paunay mo tang kakabsat. Ada man la puso yung job ubraan nyo. Amoy ti comment, DJ, may nga pastor ko na nangakastagat. Paunay yung pastor ko na digijay members yo, talaga makitam nga naragsak da job ubraan da ko na. Kunak mo ti panunot ko, dimla umay ka ti regular Sunday. Nakamisuot na kita da do mga choir member. Nakaisam kayo mula itay? Hindi kayo maki-amen. Dapat naisam kayo mo kakabsat. Naragsak, amen. Oh, digiti asher tayo. Naisam mula, digiti asher tayo. Ano maamak kayo kadakwada. Excellence. Amen. Da kayo, dita, urek tuktukar kayo hanggang na kami suot. Nagpintas di tukar mo, na kami suot tarupam. Ada na minsan, nagaten kamti may isang dete ko kat adag pipiano. Nagpintas di tuktukar rin nangam jeg pipiano. Pauna yung kakabsat. Nagpintas di tuktukar rin nangam inkidam ko, di mata ko na taanang karut. I like the music, but I don't like the pace. Di ba nagmayat no ni Daniel kat agtuktukar na kaisampay, di ba? Victory in Jesus. Nakamimaya, di ba ka? Oh. Kasla dete, awan ragsak na job ubraan na. No inkay agubra kakabsat, tumbigat inkay agubra, ipakita yung ragsak yung ama pa nagubrawan. Hanga mapang ki agubra, agmimisuot. Dete maamak pa'y, dete boss mo nga mga sign king ka, nakamisuot ka. Oh. Ipaknim to man, dete ano nagununi? Napanlatan. Pauhunay mo teng kakabsat. Dakay mo teng nga member dito yun. Nagat amuyo di kita nga banagang. Nuko na daging ka. Ipaknim to man dito one sir. One ma'am. Anapay ma'am. Kasjaya. Dakay nga karpintero. Oh. Hanga kakabil mo taporman mo. Amen? Kung ako mo taporman king matitita. Dito ubraan niya. One forman. Yan at pa ubra taporman. Diba? Excellence in our attitude. Oh, striving is about honoring God with our best. Mediocrity should have no place in our church. Ag-strive tayong ag-improve. Ag-improve kayo pa'y kakabsat ka, dagiti trabaho tayo. As your pastor, I'm striving to improve. At adalag pa'y, Apo, kasano nga tat napimpintas pa'y nga pumayan. Kung kunak, kasano nga tati kamayatan nga panangilid. Kasano nga taapo nga matulungak pa'y dagiti brethren. You know, you just don't know how I study, how I pray, how I improve myself every week. Tapno effective lang para iti apo kakabsat. Amen? Oh, umaldawan. Kat makitak na kita matayo kakabsat mabisinan. I hope you were blessed today. Hala nga pang church, pang trabaho pa itong message na ito. Nakatulong sa inyo. Okay, summarize natin. Let us strive. Ano aramidan tayo? Surrender. Letter T. Tenacity. Letter R. Letter I. Letter V. And letter E. All of God's people say,